namjua mmoja tu ambaye akiaminiwa anageuza mambo kuliko watu wanavyofikiri. Una watoto hawana akili kabisa darasani, kila waonaye anacheka. Usitumainie tuisheni peke yake. Mpeleke tuisheni, lakini mkabidhi kwa Mungu anayeweza kubadili mambo yasiyowezekana yakawezekana. Mungu akiamua kumuokoa Daudi, atambadilisha Sauli mwenye pepo za uchawi, atatabiri kama nabii. Na atalifanya hilo kutimiza mkakati wake, kisha Sauli atarudia maisha yake. Unatumainia nini maishani mwako? Wengi hata tukiwa tunalea watoto, unawapa mahusia, unamuona ni binti anakaribia kuolewa, ni wachache tunakumbuka kumueleza habari za Yesu anavyoweza kumpatia ndoa na kuitunza.